Omakuru ag'ebyemizano ttiimu ya Lyantonde Netball Club esingire ey'abashaho b'omu Lyantonde Town Council n'obugobi 12:45 omuzaano ogw'omukago. Omuzaano ogwo guzanirwa kishaayi kya Ronald Ruta omuli Lyantonde Town Council. Omuzaano gw'omukago ogwo ahagati ya ttiimu y'abashaho ab'omu Lyantonde Town Council hamwe na Lyantonde Netball Club gubire kugenderire kwinegyeza entaranta zaabo. Aba nabagira ngu nibenda obatungure omuzaano gw'okuba ku Lyantonde Town Council kandi ngo bari omu kwetebekanisa kw'amaani okureeba ngu club ya Lyantonde Netball Club hamwe n'ey'abashaho zija nyensa zayigiita aha liigi y'ihanga eya National Netball League kandi n'okureeba ngu abazaana bamwe batoranwa ha ttiimu y'ihanga eya Chic Rains. Agabe Kampala abakyala twetaaga abakyala b'e Masaka bonna tubaagala tewali ola buli ajja tulabira ddala nga tumusobola. Tuyigiddemu naye kale oluvannyuma lwa covid pandemic nti naye ebadde yabisiizinga nga tebikyalabika oba nga tebikyawulikika naye kati tuzzemu okubeera nga tusitula talenti z'abaana era nga ndi wano nga muvubuka munaawe at the same time omukulembeze waabwe okulaba butya na ttiimu ki enneetaavu na biki bye beetaaga cause of course tosobola manya bye beetaaga nga tojja mu bbo naye after okujja mu bbo then getting to know what they want n'olaba ew'okutandikira. Gasha kwa Sandeke William.